Vremena su zahtjevna, izazovi se množe i na njih se može odgovoriti samo odgovornom politikom i jasnim vodstvom. Vodstvom koje okuplja, a ne dijeli, koje spaja, a ne razdvaja. I zato nemamo vremena za eksperimente, za površni populizam i olako shvaćanje upravljanja politikama. To ne mogu biti odgovori na izazove pred kojima stojimo.